Ümit бар. Хикие. Автор Айзрек Гереева Аңчура. Икенче бүлек. 6 ел элек. Шәһәрнең тузган элекеге карт мунчасында рәхәт тапкан хатын-кызлар ишек алдында күкрәк киереп йөргән күркәләрне хәтерләтәләр иде. Ялт-ялт кына бер-берсенә күз ташлап күзләре белән чукып алуларына кадәр шул көпрәйгән кошлар инде менә. Бөтенләе белән диярлек сөлгегә төренеп, ял итеп утырган Гөлфидә үз алдына көлеп куйды. Әне, тагын бер күркә чыга. Уф, пиштем, хәл бетте. Нишләптер бүген кеше күп булгангамы, тынчу, әйме? Әйе шул, иртәрәк киләсе калган, дип килеште әле генә уена килгән чагыштыруларын уйлап, елмаюын яшәргә тырышкан Гөлфидә. Үзең бит мыштырдадың шунда, 5 сәгать эштән чыга алмый азапландың. Әйтерсең, андагы эшне син генә эшләп бетерерлек, дип төрттөрде. Әлеге хатын Элиза иде. Зам туктатты бит, өстәмә заказ килде, ашыгыч диде. Әй, аларның ашыгычлары, шул өстәмә акча эшләп калу җае гына. Ярар, әйдә, мунчада да эш сөйләп утырмыйк. Дөрес әйтә бер караганда Элиза. Гөлфидәгә тагын килешми чара юк. Соңгарак калынган шул, нишлисең? Ярый, сыябыз әле, дип куйды ул. Алар бер чама яшьләрдәге хатыннар. Хатыннар дип, әле яшь кызлар дияргә дә була. Икесе дә 30-га да җитмәгән. Укуларын тамамлап эшли башлаганнарына 4нче ел. Икесенең дә эштә телле дигән даны бар. Чагыштырып карасаң, Элиза Гөлфидәне уздырмыймы икән әле? Һәрхәлдә барыбер ашырак телле ул. Андыйлар хакында гадәттә тел астында агу йөртә диләр. Гөлфидә кемнедер махсус чагу өчен түгел, үз-үзен яклау ниятеннән телсез калып эндәшми тора торганнардан түгел. Элиза авызын йомып тик кенә утырырга җыенмый иде, әлбәттә. Гөлфидә, бер нәрсә сорасам үпкәләмәйсеңме? Сорап кара, аннары әйтермен. Кара, син үзең эләккән аварияны кире тикшертергә теләмисеңме? Гаеплеләрне судка бирергә уйламыйсыңмы? 1 миллион, бәлки күбрәк тә түләсеннәр, шәп бит. Гөлфидә бу хакта сөйләшергә теләмәвен ачык күрсәтеп, суд юлын таптаганчы мунчага чабынырга йөрүең диде. Элизаның яхшылыкка теләп әйтүе идеме, әллә бара кызның кимчелекләренә төрттөрүеме? Әлегә аңлашылып җитмәде. Соң, косметик операциягә акчаң булыр иде, диде хатын. Һәм бераз гына сәер карап куйды. Моральный зыян өчен түләтәсең дә, сине кызганып әйтүем генә, диде. Һәм шул арада Гөлфидәгә ниндидер бер мыскыллы караш ташларга да өлгерде. Берничә минуттан гына узды. Бер яктарак мунчаның тәртип кагыйдәле сырланган элмә такта астында утырган урта яшьләрдәге ханымнар сумкаларыннан сыра шешәләре тартып чыгарды. Күпне күргән карт мунчаның ял итү бүлмәсендәге булай да шамалы калган саф һаваны сыра исе бугазлады. Чигән хатыны 2-3 яшьлек баласын алдына утыртып имезә башлады. Тагын 2 хатын читкәрәк китеп чәчләрен киптерү белән мәшгуль иде. Баягы кебек күркәләрнең инде Гөлфидәдә эше юк иде. Бар яктан камил тәнен ниндидер бер табигый, куштырнаклар эчендә әлбәттә, крем белән сылап тагын да матурайтырга омтылган Элиза да мунча рәхәтенә чынлап торып сыенган кебек иде. Әмма Гөлфидәгә дә әллә ни булды. Җавапсыз каласы килмәде. Кара, Элиза, мунча җиннәре синең подружкаларын дигәннәр иде. Шулар зарлана торганнардыр инде, әйме? Минем турыда сөйләп. Элиза аптыраулы карашын төбәде. Подружкалар? Шулар әйтәләрме әллә сиңа, безне куркытып бетерде дип? Элиза ни көләргә белмәде, ни тиз генә юньле җавап таба алмады. Әллә ничек аптырап китте. Кара әле, диде ул эченнән генә. Бу имгәк җиңгә тиңләп утыра түгелме соң аны? Юк,
Әлеге араларны бузарга иртерек. Әлеге ул барысын да билеп битермеди. Әлеге ул аның котышкыч тәне турындагы сүзләрне генә тикшерде. Менә мушыга алып килдем. Юк, шеф малайының моңа каравы һич кенә дә хак түгелдер. Мөмкин түгел. Элиза берни булмагандай, кышытканнан ясалган куш тырнаклар ичендәге табигый кремын тәненә сөртүне дәвам итте. Sıra içine eşkiltim parfümer isi kuşulup yuval bölmesinde havаны bütünley sulamaslık etti. Alarını yakın dostlar dip bulmay, barıp bir orunda işlevşi hizmetteşler gine. Öne şuşulay munçağa kiloları da ışıraklığına kilip çıktı. Gülfideni Eliza munçağa barıga bir adına aldan, aldına düşüp kudaladı. Gülfide yüler tügül, elbette köngüle sizdi. Kızga nidir kerek edi, kız nidir bilirge, nidir tikşirge tileydi. Eydesin, көрсен, bilsin, anın kişiden kaşıp yürü turgan adeti yok bit. Rizalaştı. Hayır, munça jinlerigine kurukmuş ol anardan. Alar bilen rahat, alar közge көрünmegine közetiler. Emine munda, munça dolu, yeşi, qartı közleri avariyadan soň kalgan yaralar bilen tulgan tenin şukup alırga gına turalar. Gülfidege şulay tuyuldu. Qaybirleri kızıksınıların yaşıra almay, qaybirleri kızgana, qaybirleri isi kite. Elizaga oňardan ne kerek eken? Ene, qara, jin digenni de yuttu. Ol yuvaşlardan tügel, jogapsız kalmaz edi. Gerçi bu yolu tilin tişledi. Eliza ise hamanda bir nige isi kitmegen kıyafet çıgarıp, başta tulup durgan kökreklerin, yumru inselerin, anları oyağın iskemeye koyup, maltırların krimlarga kirişti. Gülfide ana sulu şişesini tutup oturgan keliş süzsiz gine küzetti. Qabat munça işine kirip giderge qozgalgan idi, Eliza qabat tilge kildi. Qara Gülfide, bir günü işte serketip kız ağzından bir söz çıkıp içti. Gülfide bir ne bolmaganday surap koydu. Birgine söz mü? Pek gajap hal. Bilesingmi, şefka kirge dip turaydım. Bu biröw bilen telefondan söyleşe. Şef malayına turygıňny sozma, ol özüne bir gülşatayını köpden tapdı dip. Qarali, sen koydan tanışırga ilgerdiň? Mine ne kerek eken? Yary alay, kızıksınıwyn koya koyarga bilmese, Gülfidenin öz awuzyndan işitsin. Nik, ana bizning işte bilmeyen kişi barmy? Haman etisi yanına kilip yürüybit. İş bilen kirgen çağım edi. Kilip kirdi, etisi tanıştırdı. Şundan oralaşıp süleşip gittik. Eybet yigitdiler bulay. Hatınlar sileyindi. Eliza sözün şulay suzup kına devam etti. Hatınlar sili. Özüň bilesin, işte hatınların tilleri tik durmay. Okugan, öz işi bar diler ana. Narkoman tugul. Eybet bitindi, narkoman tugul digendi. Tik mine yaratagına bilmediler ana. Gülfide Eliza'nın til astına yaşırgan ağuğun çıgara başlaganını mine hazırgine sizdi kibik. Baya bik de kaygırtkanday kosmetik operasiya edip silenuğu de özünün maturluk boyunca üstün etip kursetirge tilewigine edip et. Hazır mine turdan tura köngüline tiyip otura. Gülfide başkalarının özüne burulup qarawına ihtibar etmey kışkırıp külüp jiberdi. Anısın gına üretirmin. Bilesingmi, özüň aýtmyşy, narkoman bolmasa, miňa şul jetken. Eliza kinet sıtılıp gitken yüzün qoplarga mataşkanday ayağına sürtüp turgan kremin bitine qat-qat sılady da krem sawutyn iskemiyege atıp berdi. Hem kisekine urundan qozagaldy. Alayken, yarar eybet bulgan. Men yol ettim, şabınırga kerek gittim. Davay uzak oturma. İşitde sıra işip oturgan hatırlarının birisi eytersin Eliza'nın kirip gitkenini gütken. Hatta anın artından işikni özü barıp yaptı. Hem Gülfide yanına yeneşe oturdu. Köp degende 35 yaşlardagi kıska şeşli bu hanımның işüden işkerip gitken köngülindegi kızganık hissi tonup gözlerinde şagılmasa da tiline düşken idi. Ne?
Сен ашылама, менни. Бая юынғаныңны қарап тұрдым. Ашылама, әме. Шулай еш болсаң да өзің таба алмағансың. Қиын болғандар. Әйме, мен өзім шуңа тапмайым да, осмайым да. Әлігіне Элиза білен сөйлешүрінден арына алмай ойға қалған Гүлфиде аптырап кетті. Не сөйлесің бұл сыра башына кеткен қатын? Тіге кем, сенің янда отырған қатын. Ана білмейм, сенің балаңны ярып алғанға шаған, шулай ма? Қиын еді ме? Гүлфиде аңлы меңлі сұрауып қойды. Ярып, нәрсені алғаннар? Соң енді Кесірова білен таптың ма деп сұрайым. Көресің, башына тәмәм кеткен сөйлешесі келе башлаған. Гүлфиде бұрылып отырға ойлаған еді. Лекен бұл жолы өзінен өзі күліп. Шулайра келіп шықты шул. Біріншісінде, екіншісінде дейді де қойды. Сенің іші өк ме? Бір артлы таптым. Гүлфиденің соңғы сөзлерін ишітіп алған тағын бір қатын аңартабай атлады. Бик еш көрінесің. Бір неме, екі неме, әлі іш бала табамы, бір неге қарамастан қатын қызны еш қаласы келе. Міне мен де еш қалдым, дейді Гүлфиде ихластан шандырып. Ол арада сыра ішіп отырған екі қатын да алар янына елішті. Қызық еді аларға. Шуларынан бірсі Элизаның кремін қолына алып, қаласы келуін келеді. Тек міне мұндай табиғи кремнарны хит езіне сүрт. Әмі битке де, башқа жерге де жиыршықлар тізілегіне. Өғейсе бүтін ақша шушыларға бітті. Деп бүтін ашуын кремнан аларға тілегенде, крем сауытын шүпшілегіне атып берді. Гүлфиде ise бұл мезгілде қабат өзіне сұраулар ява башлағанша бірер жай табарға ұмтылды. Әлі нелер башынан ұзды. Аңар жай бергенде тағын бір қатын айтып қойды. Ерлер қартайта бізні. Шулар ғына бүтін матурлықны юққа шығара. Сені дәміне ерің тұқмағандыр әлі. Кесірва деп ешіріп күні отырасың. Гүлфиде аңар сөзін әйтіп бітірерге, сөйлешуні бүтінне башқа бір темаға кіртіп жіберерге ерік бермеді. Юқ, алай демегіз. Тұз, бал, һәм ергіне біздің матурлықны сақлы. Ол арада мунша ішінен шыққан тазарақ қына бір қатын yol бүлмесінің форточкасын ашып қойды. Бүлмеге салқын хава тарала башлады. Барысы бір yolu диярлік жеңіл сулап алғаш, қабат Гүлфидеге сұраулы қарашларын түбеділер. Ол хикиетін күттірмеді. Шындырысы шул. Мұнша кірер алдыннан һәм қойдадыр оқығанларын іске түшіріп, сөйлей башлады. Қызлар, мұнша кірер алдынан бір сой сауытта бір қап ғадети әрі тұзыны 200 грамм шын бал білен бұтыйбыз. Аннары шул сауытны мұнша меші алдына қойабыз. Біріне қадар вағыттан бұлғатабыз. Міне шуннан соң бал білен тұзыны ұнытабыз. Әдеттегіше парланабыз. Шабына парланабыз, аннары біраз yol етебіз. Шуннан соңна теге бал білен тұзыны қабат ұрыннан алып бұлғатабыз. Һәм, ең мүхімі, ерегіз мұншада шул қатнашманы сізінің тәнге сүртірге теш. Ақырын ғына шқи. Үйретіп тұрығыз. Баштан бүтін келіш сүртінерге, екінші қабатта қойда проблема тері шун ұрынны тағын сүртірге. Яғни, проблемала дегенім, артық май асылып тұрса, сүлілет болса. Әлі мұның білінгіне бітмеді. Шул келіш қабат парда отырға керек. Һәм тағын чабынырға. Кем 40-тан өткен бал, май һәм ир қатнашмасы нәтижесін шулық күні көрешек. Міне, мен өзім көресіз бит. Бір мисал шуңа. 20 яшілік қызлар кебек. Ярай. 25 тересі болайым енді. Ярай, 27, ярай, 30-ға яған әме еш көрінен бит. Қарт мұнша бүлмесінде Гүлфиденің тәніндегі яраларыны Кесірова білен бала табуға юраған, ашыға ғымырға матыр қалу рецептін қабатлаған хатынлар бұл мезгілде біраз ғына наив, яғни біраз ғына ышанушан, біраз ғына бір қатлы болып көрінділер. Әмі аларының көңіллерінде бір нендейді нашарлық жоқ еді.
Матур болуу тилеги хатын-кызынын канында. Артык май, артык целлюлит, бүтүн нерсе душман. Косметик операцияны алар үчүн эле жасатмыйлар шул. Эмне үчүнмү? Ким үчүнмү? Бәлки мунча жиннерин куркытмас үчүн. Яки шәһәр мунчасында гомергә бер тапкыр күргән хатыннар алдында кыйынсынмас өчен. Бәлки менә юлда очраганнарның күзләре белән чукулларыннан комплекс неполноценности килеп чыкмасын өчендер. Гөлфидәгә нидән куркасы? Ул бит кием белән барысын каплап йөри. Кием, тәнен, уен, күңеле яшерә. Хәтта теле яшерә. Элиза бик үртәлде. Аның бит эшкә килүе дә Алмаз өчен. Алмаз аңардан бер курс гына югарыда укыды. Уртак танышлары да җитәрлек. Шулардан ул аның бизнес белән шөгыльләнүен һәм берничә ел эчендә байып киткәнен ишетте. Башка берәү эләктергәнче дип, элеккеге танышлык буенча үзе шалтыратып эшкә урнашырга ярдәм итүне сорады. Егет рәхәтләнеп ярдәм итте. 2 көндә әтисенең офисына кызны урнаштырып та куйды. Сыра ышандырмый. Яраларың ышандыра. Үзең дә беләсең. Синең тәнең яраларың ышандыра. Саубулашып та тормый, машинасына таба юл тотты. Югыйсә, мунчага барырга кыстаганда үзем кайтарып куям дип ышандырган иде. Әлбәттә, хәзер әлеге вәгъдәсен исенә төшерсә дә, ул үтәрлек хәлдә түгел иде. Гөлфидә хезмәттәше артыннан карап калды. Ни әйтергә белмәде. Аннары акрын гына килеште. Әйе шул, диде ул. Әмма бу килешү бер чарасызлык идеме? Әллә тагын бер тапкыр Элиза белән көрәшкә чыгарга әзерлек алдыннан тынлык кына идеме? Әлегә билгесез иде. Кадерле тыңлаучыларым, хикәянең дәвамын киләсе видеода тыңлый аласыз. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Күрешкәнгә кадәр.